Ajde da se malo razveselimo, a ti smišljam, vidim da snema, imam vic da ti smišljam. Slušaj, ovdje pošalje malog majka u granat. I dam drzni, i kaže kupne mi mlijeko i on se vraća. Koji mali? Onako mali, neki mali, razumite, vic mali krene u granat i dam mali drzdina. Ovaj granat gore. Da, mislim, to je vic, znaš, može biti taj granat, ali to je vic, slušaj. I onda u jednom momentu i on se vraća, i mama pita, gdje je kusur? Kaže, on kaže, dao sam vidio ubogoj starci. Kaže, majka njemu malo, kaže, ko je ubogoj starci? Kaže, on... Koja starca? Uboga starca. Nije Nana, brate, to nije Nana, brate, uboga starca, kaj gana pa prosi. Nana, šta je Nana? Nana, pa to uboga Nana, dobro. I onda, i kaže mali, pa ko je ta, kaže, uboga starca? Nana, kaže mali, to je, kaže, vlasnica poslasničarnice. Jesi čuo vic, a? Šta? Ti smo ljudi. Pa to je vic, bola. To da se razveseli, da se nervozan. A znaš, razumiješ, mali nije dao ubogoj starci, nego vlasnici poslasničarnice koji pojeo tulumbe, pojeo šempite i tako nešto je pojeo, razumiješ? A no, pa to mi neka...